jamai pajuh banyak barakah. Baik pindah-pindah hele. Karena na barakah hantangnya andum lebih-lebih ada urung ulama-ulama cutian duman. Makanya duk bina urung malim mangat. Agai wudu. Wudu rah lebih. Sahajalun muzu. Wudu kendangnya kasah. Tapi darah lebih good. Sahajalun muzu. Lebih lagak. So yang rah lebih urut kiamat gebi memblet-blet di padang mahsyar. Muka lagi malam belah yang tim rah lebih. Tapi menyo tatung semayang benih urung malim ke depa. Masa tu semayang benih urung malim. Najak aja bakulah masjid nan. Sahajalun muzu. Nya urung malim ke depa tungkunyan mangat memblet-blet muka maka gerah lebih. Ci wudu benih urung mangai. Tak ada haji muka lebih-lebih bakulah ikunju menyo mana be bakulah. Menyo mana dia rumah dia bakulah lama ku cukup lang kulah anda. Cukup tu rumah ngai. Makanya ada cok kesimpulan bagah inang benabut agak benabut berumangan. Lagi lintu jalan-jalan lintu kena doa Allah majani benian nyan apa itu berdojian doa tamu lang kaman. Fikir lintu lehret doa menyo kebit hanjit doanya kula lawahat baca tamong julang kama malam pun tok pintu dong ba pintu baca kulhu daripada daranjang dia baca kulhu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad menyo daripada abut mi purop dai preh roi yang hek daripada bangai berguna ju bagi semadiah pintu nan cukup daripada bangai. Makanya minta yang sama-sama mufum. Bukanlah lumpuh bak doa. Makanya pesenejuk jut. Tengku, pejut pesenejuknya nilai gebobo ong kaya. Pakan hang geplek i langsung aju pakan. Ada i langsung jut si jut. Temang gebo ong kaya le tabiat god. Geboh nak leung sambo, tabiat nak leung sambo sabar. Ci mublo lemo ci plu ba na leung punai pegah tebu na leung sabar dai na leung nyo sabar menang bersabar urang peseju alian geboh pelong geboh meh tabiat meh tetap maka ji urang kenang peseju tetap hana gejak sahur kan gedua gero rumah bak beut hana gejak sama dia hana gejak tahu hana gejak gedua ada yang punya hana ajak bak beut agama nyo agama alian geboh meh tabiat meh galak gop lagi meh galak gop benar galak gop atai geduk dalam kampung lain yang kerja segak manusia kun kalbak pisang wala takun kalbak jelatang kan hadis yang baik nak apa kun kalbak pisang wala takun kalbak jelatang bujit kata lagi bak pisang bejit kata lagi bak jelatang. Bak pisang dari ukur sampai pucuk manfaat. Bak jelatang tepeh mentang gatai berbeda. Makanya menyojek bak pisang galak go. Dia duduk kampung payacut, ada taminah tanya imo urang kampung yo mandum. Kata peik barang lama tu iklik mandum bek nuwo ka bek nuwo. Menyana ron lang kampung nyo susah kamu hana so culik-culik bau putih bau ro kauri. Rupanya tinggal ke culik-culik bau putih. Kok sayang katanya. Nyawa ada tanya tanda pindah rumah itu naju lung pelakai dia guna apa jut nak peh wain cat hana senang gop katanya